Yagun Chuda, Haniseman, Yenudim Chich, Awangani, Iwat, Chelelagan and Kapubugamilan, never Ganilo, Chodin and Rainin. Inan Pagian in a manim, Kobalagilo, Aure in Kilayim, Cowdage, Anijuar, you made Ragaman Kap Chakana, Lemon, Menodim Chich, Humanal, Eltada Gajarmich. Menogain Karo, Ignan, Qualoga, Kilayim, Cowdage. Mani tewar, ilo ailing kuarium, ilo lan rumin, yalang ngayor, irojim lero jorwar, ko meraj telgajo jilo mani teo jangan kualogar kile yum kaudejir. In kajiru ngajinan kualogar kile national government yo, parano local government ko kajuju ilo rally ka ilo ratak. Kamolo lan jigan OBG naro jilo Arkansas in yoim Vice Consulate Elma Lamari yomi jidok ilotan President Dr. Ilda Siaine kieneo labar kualoga elba kanan kualoga kile kap kaudich ilo yenin kap truther roar ilo government yoar kanan paranot kualog kile Pergagin Chemeruj, Reverend Kishmelang Samuel, EOMH overseer, and Iglesiakin and full gospel churches of the Marshall Island, Milligan Marshall Island. Kamol Lanich, Ilo Yanin, Boying Maroon Kualaga, Kilek of Kaudiji, Ilo Yanin, Malep, Pergagiro, Matam, Mary Koba, Im Cherbal, Ilo, Obi John Channel Council Army. And Kualaga Kile, Channel Superintendent Newar. Ejembarun Persian, me berilo, Chamberone Gia, Ben Ragagi Magabi, Chargojat Matarang, he made Paranot Capellock, Ilo Chodin in Rainin, and Anqualaga Kile Cap Kaudi Cap Kara Ben, Kile Reverend Ronald Matthew Jr., and Ojonal Channel Secretary, and Parano Reverend Steiner Lelet, and Odar John Relale Maniaga Channel Treasurer. Ngani iglesia genem layman rain chiluginan kualoga kile erilo yenenem kile chemronin oliven rudder rain and chemronin referent chegi labin oliven obijarin matayr kap kararin kap layman rain izin imole burgagi rome ilo kajor wot war chemron genan kualoga kile kap kaudej kum kan yenin emman ilar kubai penron di malaptada kan ami kamban boy council ami en marungun perisin ilo adamu chimor ilo chodin in rainin ganan kwalo ka nanin kile ilo iyanin ina jadalo jenchin ilo dan superintendent yo riji naro jene jabal ledo kachala go yalgino diyanin ak elengchet menogo me jay gujin Karong Chamberon gain, manager Rinar Karong, Oliven Chamberon gain, Menagan Miramin in our parent Pugchigir, Napachuan, Wailago, and Rumbanda Road Nijibi, and at Pelogilo, Chulai, Chongoliman Ran, we gonna gain Carwo, Chijino Awa Choda, Ebenat Kilak, Chonot, Week Jenny Yanai. Eligino and at Pelak, Quilago gain Carro, a Quilago and National PK, a Carraro Giner, we're gonna gain Kajilu. We're gonna gain Cayman, you're gonna Pelak Quilago, a Seminario and Olive Rudel. Chaganan Kurdo Olive Ro, a Chalak Median Recom money, Ian again Pagagi, a Chedianago Raurok, and I would go by Benron and Bromishage, Nani Jim Paranot, Kakajoron. Are Morum Cherval and Roach. Roy Chalaka Rutame, Ebrache Pope, Ego Chojim Nat, Kobadok, Yanin, Echetiango Raur game, Koilago, Kain Kajamuro, and Rumbanded Yaman Kare, and at Pellock, Weekend Pagagi. Ibar Canano Kalok Nan again, then Superintendent Kalikarage, Obigio and Consular Army, and I were. Menogome Janet Kali Karangan Kum, Channel Superintendent and John
overall yo me lale all menudem chijilo iglesia again pareno de orjuna nerro kemit kilege ya orok ben one malagodem pagir roon all ben tepat menyo an man nga rijilek perjadin en aj pagir roon tepat menyo an rumander General Secretary Narang Reverend Ronald Matthew Jr. Kemakar kilege John benin aurok ben war ainigen kararo yilo council ami rugagin enet pageron tepat menyo an national kare ilo iglesia wan full gospel oni bang ba eta ke yaman ay pageron kare aga enet pageron enot ami melele kaya ole bien ebenan kararo communicate ilo chedien ibben obijin kanege jalak juan emarangun kajudok ilo yen jarbal gainair ilo chetien kome echeba ole bienak chetienem council inami executive committee rain ragal logo ekkarak executive committee ne gal logo ekkar boyen worjuan emat Ronald Matthew Jr. enad pageron algada reference Steiner Lalet enad pageron money parenot ajri chirigro ko bala giben lemen renjilu tigan Rajan Morris and I cherbal ibben rugagi Steiner Lalet eno erojlale obijan finance committee lemen tigan ermai magroro eno John eo pageron protocol go an iglesia gin an full gospel melik data Tigan wired Samuel and John Le Menro Richard Ben council inami and I put a ruin property crown and property menego charbalgo relang charbal in ekali menagain paranot and I charbal ibn rugage Larry Miller ilo ian gain pagagi Ragagi kijmelang Samuel, eno John Jemerio me elabar monono im kamulo lanich. Eno gayor John Rutoyo me emaruntel im chibang council inami. Eno John overseer ngan iglesia again ilo island kain ami relap. Ena cherbal ipen council ami eno ami melele chen ieno late Reverend Ronald Matthew agar cherbal tongan kia. Berodem chuan rejerbal chibang ilo council yo. Chuanian menago agar choren Solomon kagi. Enage armijoro agar peri ben agar ligao. Agar ligao ro ala blok chen lalabro. Agar labam kamolo leboy kem jaraman boy or emarangun chudak ye matam ilo cherbalin telin. Regagi Reverend Kijmelang Samuel ejagap Perde cedran ramewadalak kan menin kaje marung ke koba ibenron kile ke nain gen kap bugelaj ilo chodin en rainin ilo dan regagi yo chineroj Reverend Kretia Matthew ka baleben remejoro riau daralan ro koba lagi ilo yebeje kwalok nanin yagyagoy nganolip kejaraman ilo chemronin kamolo lanit we ramarungin war matayar war air pad ilo yenin amro junior tragagin berijin kali karge Marshall Island berijin kamganan kwalagam nanin kamolo lim kile awal marungin legnan go keminigar one malago dum barkali kari ak elgino yenin chena kanono kage elang chetra kajida gigen tractor antepat ben nge kone jalale chemene na areng roroj kada kan chemene na ilo article chongol ben ilo section chuan kono nogan chimo I marong an kat tepat menyo ko per human being nge tepat menan karang ajri reminder ajri ilo section ro ilo article chongol ben kalikar kan tractor yo executive committee on council iyo ena kelet tractor yo and Kajojo Department go and General Council of the Full Gospel Churches of the Marshall Island. Can mean Director Gain Renat Alikar Ilo Samarin Ejitok. Ngagonan ul chala waneo chibang
im Jerman ilo Department ko an national kain ilo an kare an yamman an ajiri remander samarine judok kemiane jo on mala ko tam rong jaga kerengan cemena ini me kejo je lore ano daga jejeb Jerman kajire emat cek nalamen juan kilen ar Jerman ipendron kan bedin jejeb yakun takot Cejolor pilos ginar wawin ar Jerman elange na jenrin ena chukun wachuan aru Jerman cete jarra elela kan kabubungan yorot elaba manana ilo eda im family na kamolol we ngai marungin ami perkenono ilo chodinin raini niome ijeb kar khatamene we ngar enrin elaba kamolol we ngai marungin matami yem chojim na kijen me jibba enege timin kum kar kalete ejon tim ere bakbak ngai ko kenono kan pogun revelation ko kenono kan menugo emajay walok remodalok menugo kiya im menugo rejidok milo mol khajenga naga rit chen chepta yon ngan yon kenege lugun kalikar melalin pen walok nanin ejamin parwar katar unin nanin walok kenege yor menugo ilo chepta again raj kalikar kan nanin ejamin parwalok melelego ilo chepta ratim chuan mwaliglok ngan chepta chuan konit kada kagiem chuan kada kayo chapchigayo me ngun rebakabak ina kachong chongonot al marong kada ko yar kada kagi ina liwa jangan kom yum chedap ko jar I kachida ben chibanga ilo yenin chodenin rainin chuan yen ejenolak napa chuan ar kenono kan timi nami na baro ilo pokkojo ko ni roch ilo chodi ni ngai ni kajiongun kagarugi chedben ngai ni samrai jiwat elang ngai yimarong in kamane chedben ini kachida ki pempo kon chebala gam ridi pogun revelation timeo ami ilo yein ag wunin taleo areng ilo yein ilo rotaujin imrongolben ejamin par war katar kacita kayoin etake richilak John eba nanin ilo an chisit kanonongane ilo anani kanonongane phrase nel gidada kalikar ilo revelation chijino jabda im chongol jabda im chijino yon ejamin par war katar moda jenar wan malagot yunan telegajeng ilo char ilo chodin in rainin edama chuan ain gen emmanim chuan kamole lanich enot kajong in chongonota marong ilo chodin in rainin chete ena leodok chirga yen kanono kan nani ni roj and by amen chojim lago rojolok enage je berilo yeno yalikdada chiji gen rokojar jar kanono kage ignan telegajeng ilo jar Anit chembe bilang kami kambolelo kilo chodin in rainin kami jito ngan naneo yakang jencheji yo image uye yung pugoy lamna korotno emperanot ekili kan benin chembe bilang ichem marungun master naneo even kamelelegi kan ankilan armit chedap regatagen yo ni katagen kam rebel tan chichi kin rumlal kan benin ngai charba kon kabit im kabit lo im kejaraman armi jero rong sakai chabrot nanogor ne jotelok en yidok jen kwe chedap ko jar ilo am kakno no ilo yenin kage bibiji im kalabalok tago yar kata kagi em kamman poy armi jero am ren melele rebel tan chichi ko am chedap ko jar chedapan kata gin ngai char ngai kurdogo kilo awain ilo eten Jesus jabrot menogor na kokur yenin jabrot menona kamman boy en marungun war menogor ni jidogom father yenin yichar imi koli ilo ten Jesus elap tata ngai chargan juane o perjin
imej ayugusiok, imej pigotuak, ejieneo ani nilotan Jesus. Leo kemotem chejilo awai nilotan Jesus, komolot, chemarong keba amen. Elegin an Superintendent leotok timeo ani yenin, yar kalamal logijan kenege, echun yan menogome, wone kanono kagi akada kagi, echun kada kayo erebakabak ilam kada ken pogun revelation. Yonin kumgar kalite, ene kudubuj chen chepata chuan, tongan chepata chongol, imadalangan chepata rongoro, chemalagun pogun revelation. Melalain nanin revelation, chuan meneo etuno, im anit et kali kale, aga et kali kalak. Pebinado in Taniel, regana Taniel, anit jagar keno nongane gen sil bogoyo, chemin kabelage, ilo pogun revelation, anit je elegalak im kali kar, tago ragar pagjiger ragar walaga, rar anit jagar keno nong Taniel gagi. Right pag chikiyar ilo pogun revelation. Ano dar melalege pogun revelation pogun Taniel pogun Israel right kobai benron. Ilo ar kada kenan ni roch. Iganan po lale. Yonin aksepatain me kajang kada kage ilo chodin in right in jelelak ilang kabubungan ni roch. Na yor chuan ang Bible choji melagalak iba ngan pogun revelation. Chongol cepata kap cijino yon. Elangge ecelakan Bible, cik kajiong poe. Bible koran yang bagetok ilo yeno yang makatata. Kaman poe waran awlip. Ilo pokon revelation chongol cepata. Yon cijino yon. Kanono nangain. Ilo yon cijino yon. Ejaba. Iya mer kanijinich. Kan eo it maur indreyo yimindreyo eo yar kaman malangko ag langkap mengo ilawan im lalkap mengo ilawan im lamedo ka mengo ilawan pe ejamin par war katar yaja tayo ko dalam nakage ag mogata jinari dongan unin lam nakinareng ag unin talin ag timinareng kenapa kejero waliklang ngan cepata cuan im rukanono rinci terana jidong pagjencin im wan malagam kajiangun kamelelegi kajiang ilo yenin agi kenapa jelale menogokan pogun revelation cuan yan menogo yalapan kaito kuto limo im yar je melele kage eno takar cuan ajri agar rigum rutolak ilan mencar yar je melele kage mau tajan wan malagot kenapa jen one malago dem lale menogo kan pogun revelation ngai koni lale cepata jione kalak kan Jesus karakarin emilo cepata ruo ilo walal tak bojen kanono kage meno mota tain kan menogo ilo pogun revelation ak menogo ilo pogin je kata kage kanono kan menogo yang majair walak menogo rejitok ak menogo kia imenogo renaj walok togelik et paranot kanono ngan chabro deo enaj romisake keren bogin et walok nanin et raman me chuan pogun kanan kan tago renaj walok chojim romisake inaj wan malago dim kanono jen pogun revelation chuan chabda im chuan ak chilu yo nak chuan ngan chilu eno da ba kadagin cik kajiawin lukun squeezy, age cuan meneo yang lukun diraba kabak kenege, elang meneko jai kujikar melele kaki, im kata kaki, eno ada arkar kata kijem kaki yo cemer, yar kata ki revelation je Jesus Christ yo anit, alelok ngani, bayan kwalo ki ngan rok karajaran, ceder karajaran anit, ay meneko renaj magatik aga magatok, im yar ciningulok, im paga jien kan angel ana an ngan John karajaran yon ro yo yar kanan nanich im kan kanan Jesus Christ menogo dem chit yar lowi chilu emanana yo kanono ilo pogin im ro ro jaga nan go an keren im kajabarok menogo yam chiji ilo pe e ba ga dok ienyo
Ginan ba jilale silu menago pogun revelation kanono gagi ano tapa modada jilale kan pogun revelation richilak chon agar chegi ila Patmos ijo me ragar pogolak ben kalibusi im chon rebaptai je agar che gospel chon im roim chilu chon im agar che pogun revelation im ke richilak chon kanono nanigain mogoda jena wan malak ignan kwalok chirikan richilak John. Karangan poe na do guilo lalin, jaguilo Bible. Kwalok ke chono terkalor karje mich. Richilak John. Jadi yan scholar rin kali karge John ragar boili lo ain pat. Ime agar yatalim mage mich. Richilak roja ta chedar karu cek parer, chedar kar wegarer, chedar kar maner, chedar kar chejiger. Kano Jesus rar mit kan gospel yo. Jelly lagan kapu bunga ni roch. Amen. Come on lanich. Ilo cepatain eon chuan. Jesus jit kanono ani jit kanono. Emanana ilo barjuan wawin. Ejaraman eo kanono ilo pogin. Imroro rong jaga nan kuan krin. Ani jit chiji. Ilo pogun revelation cheji nan in Kanan pogin pogun Kanan emani je cheji nan in Kanan ak armi je cheji puebenado ko rejedal im chamalak akala Kanan jedal im paredal im chalak chamalak jade jerren ba amen kamolanich eor chilu menago re kamana kech ak menin jaraman ko ilawar lale pogun revelation chojam ronga jaga napajuan richilak chon jaba emanana ak ejraman ewa kanono pogin chojam ronga jaga ejraman armijio ejronga jaga ak kanono pogin pogun revelation ke ya rigum rutolak ilo chicken jar armi jagar chirong to ke jeb ridi pogun revelation boy jon pogoyo egamijak chip elagalok im ngai tamak ke eleng yabi lawan buin eka rongisage kain melele radin akadalam pangan ba Jesus ani je kanono nangin emanana ejraman regressionio akarbijio enaj rongisage kanono kerin pogin ijrajanga chen ian chemronin changul chijilim jon chemron an kajor wadwar wana chebalak im ridi nanuko ani roch menokin karwo eoj rongo jage kerin bogin eoj rongo jage nanuko an kerin bogin melalain nanin kananeo ejedal ibe chalak chamlagin nangi eoj rongo jage elgdada menoko me chuan armi mananam charaman gagi kenege rongo jage nanich wajala nani je pogodo kejaraman echun menin ituno ganelang armich ro bigo charaman chet armich ro berjin kanege wuli nairdo ro bigo charaman wajala taw chiji jarba ilo pogun medo chijino chapta chiluyon komun bigo mogoda hailgi nani him kojar charawan ibina korlok menodem chijingan kum ikijingan na bigo danit through the word amen guys ilo cheji gor kojar menokin karwoin eo rongisage nani Bible kanono nagin enangin wolayo nenro pogodo gospel in menogo ramban enangin yamman menokin kajilu ejaban nanigin emanana gejaraman eo kejebarok menogo yemu cheji ilo pogin im kanane yalapta da ilo pogin it can revelation can Jesus Christ. Kia kanono kia menokin kajilu ejaba. Ejraman armi jo kajibarogoi. Jesus karban nanigin. Eo jagoya ena kajibarok nanuko ilo Bible yo. Eo jagoya na kajibarok ilo barjon waiwan kien koa. Eo jagoya ngan termi nebiro tada. Eo jagoya ena nurgan tago Bible yo etpa. Jatuh jaran ba amen.
Chiji jarba ko mun yago yiro jamani kanawle ben purom. Im kanawle ben am. Im kanawle ben am kajorum loladan. Kain karo kon yago rudrum. Imenot kwe. Ngayagule najirgi ngayamaro kairage ngayay gut palle maballin ngayay gujan mani lelak anchen. Kapupuk. Chedit berodi ban ba amen. Kamolanit elange komelele boguin. Wana chela tago ranat walagotok. Ejon meneo. Ejwalago lalin rainin. Elang army rebelo jantayo etjojan pagchikin kia. Eno daba pongun rebellion it kanonogan menago emjer walak. Im menago kia pagchikir. Im menago rejidogot. Kia ejaraman em kamolanich. Elanga kwana melele pogin kwana chela tayo etjojan walak. Ngai kachita ki pembar chionale lilo dan Jesus. Chevelang an kabis gudene wam. Im ridi pogun revelation. Wanaj pulang kan tagin rajwalak. Wanaj lugun pulang kan tagin ranaj pagchigir. Imenaj kamman pegun lablok am yago iroch. Im kedebarok am cherbalangani. Kamolanich. Menu muktada in chijilokan pogun revelation. Chabda juan kwal kagim. Chabda ruo. Et kanonogan ladago ngan iglesia go chijilim chuan ilo Asia Minor. Iglesia go chijilim chuan. Chen pijay ngan iglesia gin chari rainin. Iglesia gin chijilim chuan. Kajani judok ba kajangan lali. Ilo pejan judok ngan kia pen walok nani nejamin barwar katar. Eno daba chaban kaju cham chen jai gujin yudok janayudok pejen melele iya chabda ruai kanonogan iglesia go chilim chuan ani jagar ba chon en chi ladagin nganir im jelale iglesia yo ngai chari kamolanich menu modada it kalikar one Jesus ngan iglesia gain ilo chepda juan ani je pareno kalikar ilo anche ladagin an ngan iglesia gain e kwalo kan nabarir kan cherbal ko ay rekamani im juano de iglesia yar je kwalo kan nabare iglesia ilo lotesia e kwalo raini ilo ibibenin kajani jito kajan lale ladayo agladago chijilim chuan ngan iglesia go ina kajongun eno da karba ina kajongun kagari gudo kakan ono kone cheblagam ridi cheblagam ridi iglesia chebda roin pogun revelation cheblagam ridi kan tagane rajwalok imani je kanono ngan iglesia gain chijilim chuan ilo Asia Minor chojum ronga jage kaje nagar pagkan tokoran yang ta pung wire ta aleben menegi na jene chulagui ina kajong ito ko ba kajang lale iglesia mo ko dada ignar bo je lale iglesia ilo ep church nganin jilan iglesia ep church kon chije yo je rabi chijilim jon isu ko peinan bu marong yo etal yo laben chijilim jon chigun lam ko et pa menegein chojum ronga jagai ijala kamman ko am imam charbalim kijilmet im kochep kabar kochep marong in kabar berokan rinana im kwar merichong rorot mage maade richinak age chebero im kwar lawyer riap chilu im kwa kijilme im kwar kabar berok iloyata im kwar jeb mak ak menin ibda ejamnot ama pe kwar ilak chen am yagwe mogota chalak lale ladain mogota da ilo pongun revelation chapter ro ngan iglesia inilo ep church iglesia inilo ep church agar jon iglesia eoi megar kamani alben menogor gar walap chino na ladak iglesia kon jilali lo pongun charbal kada kagi lo pongun charbal chapter ro kon jilali mridi kan takan rar pakchi gier ilo pongun charbal ilo yung jon bengor royon ejaba ragan mangai pedron
melalui rakan pari ko bai benron cedar mi jera ligit menegi neno chuan mene celak to jair ngai iglesia la ko bang pari benron e boyam talle ngai na berochin hak menogor kar wal kain ilo bogun cerbal ilo iglesia o mogadada ilo chenchir yo mogadada menokin kargo ragar kadak bible wajala ngai kadak bible e celak armi jalan menjar wajala ngai jian entertain e bol armi jalan menjar kita jangan menjaga. Bible kanono Egypt tenar. Koni jilale tayo Bible itba. Meneo Bible itba. Cina itba tayo itba. Kita jarre. Meneo kin kajilu. Ragan pok kwaji ni roj. Ragan kamane. Imci jar ba. Kamane meni ni yeno imci ko mijirage. Ilo imiji. Ngani kajiung ka kagariugi. Ragan jar. Kajani jidok. Here itba nan gain. Edi nambar iglesia ki ngecer balagain. Iglesia ni lo epcio juga. Rakan koba ipendron. Merag lekun kagje ke gair koba ipendron. Imi ipendron. Cer bal ipendron. Lale ron. Ilek ibilo wan iglesia. Mengo ramar kamani. Cer bal ini evangelist. Cer ipendron. Kata ipendron kan nani nanich. Ani jadi nabare. Toka elek kiye ani jelo nodan. Lale nodan iglesia ini. Ejba. Nodan iglesia ini menyair ilak chen yagoyo air mogota. Menyair iglesia edal chen yagoyo an mogota. Kacit keyoin ikijakan yagoyo mogota. Ngai kone kadakan ro remandren. Ilo yene ora chino kanono ipendron. Chino ejage chimcherai air ipendron. Raban kanan sejelak jendron. Cetai jerai. Kapan ba ije berra ba ngai kar kamole kan lah. Ngai cigula ngai walk. Sen masalanan high school. Bain dan bigot lian area tala ilo lalin. Shola ka cigul. Bain ngai netal. Ego yeno jejakin. Yagoyo mogotai yengin yagoyo. Menyan iglesia ino church chola kai. Ewi ragan yago armi jero ilo wa imidulik. Hak ejago. Menjair berod yago iglesia rak regresin romotair. Melolok armi jero ilik. Ilak rechau dengan kanono nganer gan Jesus. Ejago air itu ngam katak Bible. Ejago air itu ngam jar. Ejago air itu ngam ruje pura di pedron, pare di pedron. Ejago imani jejba medin ne jonotam. Cino ni ke kuari itu ngan iglesia yo. Kiyar kerdo yo kije kinu yago yo ilo puro mekar wuj kije urur. Kuar jeb kanan, kuar likit santai awle peran. Kocep kanan miji jonian. Hak rainin medin ne jonotam. Menyam edal jen yago yo am bokota. Nanin kakaleo ngan iglesiain, ejaba konu goyalak. Shala jayo kwar pungsene, konu goyalak. Amen gay, amen gay. Chete jorumisa gay ba amen. Chelali iglesia, ilo arpen ilo iglesia ilo epche jemjan edal jen yago yohan. Ngana yudong kan menukin kajilu, bayan walak nanin, ejamin parwar katar. Kaya kata kalmona cepeda John itu giangan cepeda ro ekonono kan latayo ngan iglesia menukin karwo latayo ngan iglesia itu samana iglesia ko cijilim John gain John iglesia yang man ciji jena bare wonin radilijek iglesia ini radilijek iglesia yo kar lap nadar terngane religion ro cepeda rali dengan congol Johnion ini bare religi cepelak riti ragar dilak elam nadardar ak rar tilis jagot chalak nadan iglesia ini ngekone jelale ragar kajagaron air naur imragar kwalok eno apa ngain gar kwalok kan tago ak chalak ien iglesia ini lo chamana Jesus ani jangan nabare kan air tilis ilo air naur nganani menge nadardar walok rajep eper wajalan ngai nadardar walok raidin Kapan lo lian nak lian ilju. Aja berpikir cuan iglesia. Aja
kanan pastor na ijep kanan tiga na ngajep kanan rakam terter iglesia ini lo semena artilijek menge materter ekar walok koni kanda kage jabo arroyen ragar tilijek em cheese jeba nan gain revelation rojab da chongolion kon tilijek ngan mech himna lewat balin nor tilijek nanim tilijek melalin chonyan melalon tilijek ben iroj chamaran ngar kannan kage chamaran ngar ruruwe chamaran ngar kejrade chamaran ngar kokure ak ina cherbal wodkan iroj iglesia lo chamanna elab nadar tanganir eche pujragochin ak iglesia lo perkanam revelation rojab da chongolion nabar iglesia in choni iglesia eome ani jagar kanonong ane imakan nabare koni ridi lo revelation rojab da chongol menangan chongol almeon em nodan iglesia in chojim lalem nodan iglesia in rar mange ko em aji long ngane kasak em rar kabung ngane kasak kabung ngane kasak kamolanich ani je kanono ngane iglesia ini lo perkanam ejban nan gain meni ne jonodam ale mange ko em chabi gi lang ngane kasak ko emo an regristin mange chade jarre ilo ainum kwar elang iya ne judok lalgo rala peren khatok ebe nang risin ragar judok merkar bak mangago jen menin khatok kwair em jarai wujin kaji moyer gane ga hani je chep kanan ilo tere ga ilo pebenadoin iglesia in ga ko ne lale kan iglesia in agar mangajen menegi ne majaji langane kejap imeche meninot chonyan menego agar wal gi per arbi jero me raj bugotok menin kot raj paranot pugi im kajar bali mar chala ke kabungane kejap an konak balen kojba banga chep kabungane kejap age lange ko an konak ko kabungane kejap chate jeren ba amen eche pujragochin ak bible kanono nangain ragar norin kaboren ilawan iglesia ragar lang ano nan bible ba em regresin roak roret nor ilang ar walok ilawan iglesia tamelalain ilo iglesia yo ilo pogun ibru bible kanono nangain ilo pogun ibru chongol jidu jebda em neon wana ridi kwalok nani ga inige en erreu chigin babu bayani jana jito ko mega jado rillam wodam chich iglesia ni le perk na mene on nadanin egar manga ko yem chabi gi langan ega jabko mene kin karo rar meurin lang ilawan iglesia tamelalain elang regresin raj paga yer regresin ag rajab mare katalang babangan panganak ilo ken Moses ani jagat kanono ngan Moses ilo tol senai lelang ngane ken ko chongul chonyan ken lang Bible ini ala kanono kage lang age or ruo lang ko chon up tol tere pak talendron meno juan fornication nanin fornication et melelain ruo arbi jere kigi pendron agar cemare kan menin agar walak ilo iglesia ilo perkanam kacit kain orga ilo iglesia ko tari cenanin iroj cenanin kanan ko ananich ani jakanan kajimai bajen welak cen meuradin orjon chicken elang obija elang raganan pek chicken raganan pek kunai rilan iglesia mene orein ne chakara yok pe konche pekuna milan iglesia chakaron
ngeleo jeb kerjin aku kerjin aku mirocin mare ilo yawe koni jiri ke yaga ke mol ani jeb kanan meurutin kan menin nge ko kile ke ko jayu kuji bible pa chojum ridi nge ko chin mare nge meja kwalok yutok boy kon mare kia edage anich ena jega jate rulang odem chit perkenam egli jayoin chitra jiba kunjip kuno no boy mani takana yar ela balak mani to anani chin mani to yar ela kana kapo bungani roj egli jayo chuan kajani wan malo ko dum kada kagi do yenin moda janari dongan egli jayo Titeria ani jagar kanono nargin egli jayo net per human kien imet ba e nejinanich chonot nejinanich chojum ronga jaga chonot nejinanich Jesus Christ egli jayo nej bair nejinanich chonot nejinanich awan nga kue raga kajriri amen kay nanin kanulusyan et melalin kakajriri ani jagar kakajriri kue menin kaman manegel edale tolak ani jabukut koyok im kakajriri kajaro im raja bayir nejinanich kamolananich menewin ragar nabar iglesiain ilo Titeria kanega ragar Yahweh ragar tamak im ragar kijen mich kaya problem an iglesiain ragar kamelim karayo naitan Jezebel ilawan iglesia ministry yo ragar kamelimi cerbalewan Jezebel ilawan iglesia one Jezebel ipen king yo ilo pogun chuan king koni ridi chongo china chapta chongo ral imon man koni ridi kan pebenadun karain Jezebel rainin emarongin ke walok ilawani kilisiayo chidban Jezebel karayo ipen king eas egar pelegi imegar ugat namemin kingin chen an kingin kabungan anit imegar kabungan anitio an Jezebel war chalage ranarungun ugat lam nakewam poy konche par kabung ngananit chidban Jezebel et perilo iglesia poyen pagayok chen kata kayo yamol ngan kata kayo chamol chada jerre kamolelan chonyan kata ko raj walak raini ni lo ailin kwari lo mailin gen ralap eor bar pok ijel lagun bible chijino poko di lo bible edaga je tamak chijino poko di lo bible pogun cheniji ngan pogun malagai chilungu radim juan pokin imjen pogun mado ngan pogun revelation rongol chijinim chonot totally chijino ag rainin rajabaya bar wor pok ijel lagun pokin kadang mo pangai panganep wunin anjap iglesia koan Jesus jap tamak naidai full gospel wunin air jap tamak chilu men ko rajwalak chuan Jesus jagar jap kanono chen pokin ngain kwalak juan wan jongok Jesus jagar bailo pogun madol emen jap dai menun harbi jero chem meurot kan pret elak walak le pogun totoro nume Moses bananigin harbi jero chem meurot kan pret unin artamake pogun madol matan Bible im pogun totoro nume matan Bible Jesus jagar coacheni richilagaro ragar coacheni Pida agar panangi nilo pogun charbal rojab ta changol chijin jonon changol chijin oyen riba egin meno raganan choy lagar kanono kage changol chijin jonon pida aja anit etpa ilo rango elk data ina ludak chedap udinar tamak
pogun jarbal et matan pogun joyal kani ga richilagro ragar coacheni hallelujah menukin kajlu reganan ro rar coachen bokin jai gut kajabarak Jezebel egar pak arbi jorana anich him twisty gospel yo bayaran tamak kabung ngane kajap edal jen kada ga mol him tamak kada korche mol raini lali ni bukutak tayo jai gut kamane chor yo nan kwani roj kada nane baya kun jab chababe baya kun chababe his mol ngane koban edal ngan hailingin kingani roj Ekajur, ake mall, wotong mall, cellel kel kapu bungani roj. Ece pujara ko chindi, aku jalan Jezebel, cuan karayo yang lepas terrejap, lipstick, yor jadi lipstick rodeo, makeup, triple riri, yor riri jo, meningin rejap. Aja pa kunci tereja pa udah jalan rutu jibun pirarang aja pa tereja pa man hak pa ibu pa hense patar jenjawan eba kumun cepat kaleng pergerakan parami walang ritalak etchatal terrejar agar karel harmi jorana nih bayaran nedal cenair nur gananich. Ceda yang orang jaga gospel and Bible. Iglesia ini la taiteria ragar kamelim karain ini agar walok kaburan ilan iglesia. Eor kaburan ilan iglesia. Iglesia ini ilo taiteria agar war kaburani jojim jabalagam kada kan bugin kada kan iglesia ini ilo tait wanet pulang kan taging rajwalo ani jaba manam yago kap tamak kap kijani met elgun man ak medina jonadam elabam kaburen tauna kamelim Jezebel bayan perili iglesia yo tahu nam katalog buat cerbalago an merok ren itu kum pek cerbalago an meram rainin menoko reman emo jugoti ngan menoko renana cete jere him menoko renana emo jugoti ngan menoko reman tayo itu walak same sex marriage eman ngan eman kare ngan kare ime berwarjon menoko walak rainin ilo yene na ajri na latak ranarogun jugoti poen kare ak larik John Jarawi ya kana ujalap. Raini net bakchigir. Chita pun Jezebel. Eberi lo iglesia. Kaman yagwelel. Bala Jezebel. Egar karel king pen. Bayan majon yan. Arbi jero orang chicken kalip. Ayo dok. Cuma udah lagi jene. Ceta lot ak nanin kageleuin. Rebi jot katak kok katak. Jeni pen Ronald. Kita jorong jaga. Ilan kata gini kacian Bible nani di roch. Menukin karwo. Ewa penganjo yo lal. Ani jadi bayi jadi lalang ngane. Bayan mangajen wajikin nur. Wajikin nur calak ilo. Calak etan ilo Bible. Menur ini kualok ke. Wajikin nur. Cep kualok. Wajikin rat. Boleh petak nane. Iya aja. Menukin kalalem. Revelation cilo jab tak cuan kan cicino yon. Kanono imi lelak latainan kan iglesia yo ilo Tarsis Charles Gates nanin nabareo kan iglesia in nanin kakaleo peren pero dilo katak meno ya bung no iglesia in red bijak red nur panangin kay lo kain Kristin radin ilisu rani jun ilawan iglesia Nur kan yang jaga. Ini juga yang man, nobody roach. Rani jual ni nana.
meur kan yang siagim agar pungbung iglesiain menujuan iglesia la tayo juan ngan chojim melelege kajaro jablungun ada joren dalam biya nabaro ngan iglesiain rarjab kaya kenan in kacirere ko ragar walang nganir rarjab kaya mengen ragar kacirere kager rarjab kaya Jonya iglesia gain ilong ailong kuat ragar cirong lang nanin eja kapito ko lo continental ag yarane rey rojior rarjab kaya ragar berodem cerbal ngani roj rainin eja iglesia yo elap tata ilo iglesia gain full gospel unin rarjab kaya gan nanin madartar nanin kacirere rarwan malagot yem ragar edalot mengen ragar kacirere kager Cici jagar panan gin, rana kacir rega kum, impanan ko rana naik kum, ak tayo cici jisba, cetekar jigul pian ronang, tayo cici jisba, riabot kanwan, jangan keting cilok kenam yang potong mai, rar jab eper, rar kacir rega kager. Wadala yor Johnny yan ngai gar lolak Johnny an rude jreinar im ngai gar edali penem yar wo kujak kenege ne raja da garjap kalugun e gar repach im ngai gar hajar bal ne raja ngai gar pa jakal wadala yen ngai wo kujak chabuli buli mro ragian pul ko jalal ya yar jabe per rani kacire raka ko mai idin pokok idin kamani me iglesia ini agar jabe per kan air kacirere ceda ya bane per ani je bayo je per ejba ecem manana kage ecem manana kan juan regresineo eje per ceman kelan anich war jalagat dengo ani je lido ngan ke dali chongko ngan ira aja ko ngan lelang lagayok ngan perjual label in kejeraman kecil step by step ipenanit jaman perido label juan ani jangan promote ke ngan label ro kene ke iyo it for the promotion ngan ke konet pulang kanan ani kejerban mau ram et je pujara ko chin Latayo nga iglesia ilong lotesia. Rainin ejwalok ilo iglesia. Wanit chojim ridi. Latayin imang ngan iglesia ilong lotesia. Ani jagar jam napare. Iglesia ini chudakan iglesia ilong ran oil kita ata. Bangota janan Christ itok. Echelok nani napar ngan iglesia ini. Meneon nadain iglesiain kamolo lanich eba kuj pul akuj malu chate jorong jage kuj pul akuj malu emani je chep kanan meneon nadain iglesiain et pul imet pio nane pio lo ugo kene enagal lugun nane ujicet malo akbul chono diair ina ridi ngan kajang ilo bungun revelation chilu chepta e kenono nan gen chongol menion imngan iglesia ilo lotisia kunjiji ewech amen regan nan itu dijang mol im chinon kaman manana e pa menegen ijala cherbal kwam Boy kwache bio melalui molo im kwache pul iganan kwan bio ak molo ak pul choni air innam boy kwat menan chirik im che bio ak molo ak pul inat majake lagayok chelongi boy kwat pa it maye im yar kolak may ko im etchelak ay kuch im kwajaje boy kwat nana tamum Im jalakjan, im charamal, im malo, im kelwan hak
bilo im keloan nadan iglesiain ebul kap emulu sante hallelujah mandre lo hallelujah rainin ejwalo kilo iglesia yo el gdada red pul imulu andi je ba kon kalet chon yair ngay ko pul gay pul melalay ngay ko mewr ngan yiroj kon mewr ngan yor katani to muguri ngay ko chep a kon chep kaburani mewrin kristinewa chete jarre menokin karo ejba yemoyi ngay ko ni kada kan iglesia ni lotesia chugul eu agar pumbung ilo lotesia agar chugul takata e muno gor agar walo ilo lotesia agar uno match e me ba kwat bilo im keloan rabilo jantayo ena walo e mani jala kalmi seger keloan iman mejan e jala jon menani je chep chala gage e jala kan nur kwar chete jarre ba amen kamol lanich menewin agar kwalok an mayi im kwalok ke mayi me jaraman im agar kagal gagi e jebegin menew kwalok rainin ke arabi ramal loganich kana ir mayi im jaraman chiji jarba ibn anjon rumaye relang ilo ailing lang jon chen jon kamal e relang ilo rile in ink tamelin wajala rona ilo nitanai rile in ink anich ejba ebiro anjon kamal relang ilo rile in ink ani jamarong kanone jon kamal kru kamal ilo jon rangun nital impossible ibam ko kejoro chem naronge ako jala anit e naronge meno dem chichi jelle la gele kabobo ngani yoro jilo chot ni rai arabi jarain ilo lotesia ragar melok anit imrar jab kanan cherbal anit imrar jab kanan iyan ko anit ngani garmaye rabung belak eta ke ngatan char kanta your money, your palle, your wa, your compensation, your food stamp, partangan aja, your income tax, partangan aja, your housing, all in begin, tayo ngatan chargage, kay ibung belak, agar wal ko lotesia, nanin kakalioin, your John ruwalo kay kwal ko ayin kuar, aja ba rabol lagin money. Ebinet mejam jen moleo raini nelang uni na beri lo charbalani roj naini bareliji e mole chebriam bayran kapuk charaman agar walo lo iglesia lale be mani en jeb yirojio chade jerre lale be menin charaman kwam ranjeb yano tar mi jiro lo tesia ragar kabur na meur em ragar pung bel kan jaraman melgol ganit chedar bi ragar to pepe na to ngan ngia arba lamen wajala chedar bi ragar lukun chepchar unin lukun lang jaraman ako jala ke chago jaraman ko air relukun active ani chep kanan radagain chelel gal kapu bungani roj kanan modal ga yen modal ga reng yen boy eor kainiya awe ilo menokin kajidu ilo chepda chijino one manot e kanono kon chijinim jon sil goran walok kanan riga yen ina kanono kon chet yair sil ga chijinim jon
ranit walok im chabe go chijilim jon ranit pakchigir im chilelo go chijilim jon ranat par pakchigir menegain jon yair hinat kwalok ngenat walok silgain chijilim jon yair enat pak ainam manjelal im chalak im lelak narong bayran mandron elanga jon yan silgain chijilim jon enat pelak ani jenit pak ainam manjelalin imenat kamarong kamarong kech bayjen mandron menukin karo anit enat pak mit chenar mit odem chich im raban lo mit menukin kajlu chonyan silgain lal enat magdagat imal enat jerom kilmech imal enat jerom potagatak enat walak menor natan iklub pajala ke chonyan state again ami ibage kom enat narok kiya ilo ebero rali dagran ngan kamol tayo nanin kanan ko kanan kagi bidai kodi nanin kanan ko ilo pokun charbal chongol jibjon ani jetpa chongol rali dag ejba roni jibi manim roni jibi karar roni jirganit chongol radim jon ejba enat war tap in pat allang ene jerom narok imhal jerom patakatak allang ene jerom patakatak imhallang ene jerom narok ebero rali dagran tayo kali kare menegin ranit pakchi kir jata jerren ba amen ejje pujara gochin kamolanit enad lelak narong nganir boy ran man simatanin yemen lal ranit mandron oleben menegin ranit mandron menegin walok nguta enad pakchikin enad walok arbit ranit mandron ranit kay dagaron oleben menegin scorpion go aga meri bibgo ranit kij arbijum king daner agraban mit ilo chepda chongol chion ngan chijino yon bayan walok nanin silgain chijilim chion ranit walok em trumpet gain ranit walok ak chebe gain pol gain illu yon nani jenit walok chiji jena jidokan aini gen arkanchel bayan kajaraga pije alap roramit mogodaim rorat nourim perot rainin ranaj wallanglak immenagain ranaj pakchikir pogon tajaleniga emen chepda changol jiluyon komun chep promo janot rochal kajari gi ber changol jiluyon im aini gen arkanchel im chilala nani jeni chang ro rabijilo krajrane charagak pije mogoda im kajango jit perim nour chenat kanak en punio chep wapan ban en punin Christ im wallenglak im ion Christ em kwajalanga kwajab yudok im konet pero dilo lalin menegain rene chele toyok ani jenet pak mitchene yok magde lalane walok arbi rene mandron scorpion go rena kij arbi raban mitch awle menegain iju golang rene wodlak pungu chibetalal ibenaj walok kagarar impuit jual arbi renat madron all of it menegin raj walok ilo pongon revelation kamole lanich nge chilele na chang wudinan walok nanigin ejamin parwar qatar anich eban qatar ejamin parwar qatar nge chilele na chang ilo revelation rojapta rongo rochol ngachongo royon eban qatar am daur ngan koy magi ejamin qatar am daub gan menego echalak tojayer ejamin qatar am plane pa gon emag ngan kwal gospel ejamin qatar am chem kwal moleo im kalibur hormo ejamin qatar am daub ngan ugoyalok ejamin qatar am kaburen ilani iglesia ngena jidok echalak parin ejamin barkatar enaji dogum pageglisiayo im chijilim jon chiler ranachang menin kek dan goranit walok
Imani jaman katarek. Baikon hilangan pastor ram. Ena jago. Ejamin bar katarek. Am jauh kenelang menoko jalak toko jair. Ejamin katarek. Ejamin kataram plane ngan reach out. Hake ba kia komen hilang kual gospel. Kena jaman katar. Ngena jidok. Ejamin katar ena berceblak. Kacit ko ain kia. Kobe wajak kay ngena jidok. Em jam rong jagai kan pogun revelation. Em jam rong jagai ladakin kan iglesia akin. Mel kita ada shil go chijilim chuan rene walok. Chilele na pagchigen. Chilele go rene wal. Jab walok ole bin shil gain chilele gain. Main gar kali kari. Akanan rigiyen. Wuninan walok nanin ejamin parwar katar. Kajit kain tanah katare ro koran kanon nani kan ricilak bolchi ladayan kan iglesia lo koran ro jabda lo kiya rani lo nor iliju brother emarong tule dengan iku ngaji baraliji iliju emarong tule dengan iku oh katar we ngai plan marena eman katar oh katar we jangan riri laga kembali cerbalagan eman katar Iglesia ayo ingnan boy kajangan kada kaga el kita ada ajina aju dom kajamologai parable ayo cip iglesia ayo aga parable ayo virgin road jongol ilo pogun nado rongo road cepta ag rongo lalim cepta jolak ber chuan ngan jongol jilu yon cepla agam riri ekono kan virgin road jongol lalim raboy boy em lalim ramal telet chojim rongo jagai Ngayon ko kadakan virgin rain, jamarungun na ito ay Christian. Virgin rain lalim, ilaw iyan ako ay nigin chilelew ay karchang ilaw lungan pong, jamin war katar. Lalim rakarbakon ledo kan lam kwam. Virgin rain lalim rakarbay jabay, man komun ilak. Pero agar ilak im cep laga to, agar kile kaor kena kaya ani je cep katar, ani je cuan ani jinian, im Bible iba ilo pungne church lalim cepta, kali kan nani kini ke wiyak ian, bay rana ko ranana ranat pagcikir, kele pelele agar itu lugan pong, virgin roll lalim, agar rich ceper rich. Imarungun kakar ngan Kristen. Imrar kacidak kan lam wair. Imrar ba first in rain ramelet let karpan dan gain. Wajala melet let ko cepak cencugul. Ko pag jananich. Chonyan menil le to ko an chedap ko jarjar. Ilo pokun chon koron chongur rajabta. Ko ni jilale menil le to ko na yair. Chonyan menil le to ko melet let. Wajala ani cep kanan boy ren lalin and kacire regagi kac. Ya kanan boy jen melet let. Eba strubies let. Ngay ka re chala ke silo majal ko ngaji ligdi melet let. Kana ka jen chala en pelok kalmang lok jen war kage. Karero roba leto kan. Wail kan lam wam. Karero ramel der harba he jaboy kemekar kaboy giwa dengan kem. Virgin rolalem ragar ilagom cebla gadok im too late. Problem air nempajuan ragar ber pacek. Ragar ai berber kut. Ragar ai berber. Ragar lazy lo perjuan wawin. Christian lazy ai berber cannot go upstairs. En aja dong ngan ciling yang parol tak. Ya tak ai berber. Rala kita kem kalalal. Kadal lagi. Karena tayo le pelili karpa. Cici le pelili. Im karayo jilio pelili jigilisayo. Wan jigilisayo. Nani jigilisayo jito kajan kajin krigyo. Na itan kuryakes. Ugot tok ilo kajin pele. Call
out one ngai jima pranauncim cibelem tagin em wotongan kajin majal ker namatak kajin olagoi em cheese jet lo belele leo e iglesia yo kabelagoi cheese jet banangin ridi bible nai eba ijaji kum kajalaga yo regresin cheese jet ni ba ijaji koi eno kwar pungdan rigrik eno kwar kapungdan eno kokujong perumilan mencar eno kokujong mission ak ijaji koi kajita ko ni ata ke brother meni ni to no yo janai le to kan lam kwa wail ilo kallimur mogada wail e bijain chedap ko jar kallimur mogada ngechap ludak wail koban narong kamane cherbalo rat kabit priest ro imrat kabit king ro be ran kamane cherbalin king im priest wajalange wail chap ludak koban qualify ledo kan lam kwa emda me bugelak age daga kochap karelang kem wajalai ugelak kamolanit et pungda nene imantada ugelak tamakanit kamolanit akwajalaka kwai kucharbale lo noram etche pujara gochin etage wala ki to mugelak eno chon rila ngai ni rila gi meni him tum rila tai ni walu ji ta oleh karai pa ya peripa achul poni jalak tum rila e walok anang rila etche mole nge kejero welak kejero lugun wepen abubuk jalak tum rila cheese je pokolak charawi go eorot anangin charawi ilonga ejago charawi hak anangin ta menge ngai regresina wala chedi yene ke ipanban chedi yene ke elaba ruruwe chedi yene ke elaba painai chedi yene ke or khijra dipya angar belen chedi yene ke elaba kanono nai rojet chedi yene elaba chibel lag rojet ejago charawi wewe ni jarawi e beru dilo nga kene ke chechep weapon mayen ke chileleo ena chang chenat weapon tayo yai kujin kamane ledok kan lam kwa kan lam kanono kan wail wen marun urur lam wa ilo kallimur regel wail ilo kallimur mogata et pijain chedap kwajarjar war chalaga chedap kwajarjar ngai jagulum nour. You cannot go upstairs. Etage, where we know jarawi, every lo murgo arro, im kajaroban anjojeni. Oh, kadakel, Bible leo ikono kage. Leo you and rebello chalagian and dugo chedap. Ela gugelak boom kajulang. Awala kajaro I would dugo chedap kwajarjar. Chonian menugoilo notani iglesia ayo. Ejago air charam pigo chedap kwajarjar. Elap entertain ilan iglesia. Ani jaganan boy kajaro nour kakise kengani. Im obrakkan chedap. Wenga jeni obrakkan chedap. Iglesia obrakkan chedap kay echep chang. Echep anani kanonong ani kan vision am leto kay tanakam echep. Obrakkan chedap kay kanono kelogo. Jalak obrakkan chedap kay len chedap jidong ani perino pokun kaladi alalim chepta. Rongo royon ag len chedap yagoy aynaman choj lojagamen tilisik ineman chadar echalak kian nai men rodagain. Em chedap nai kanyak ro tari nai gron. Ino pokun kaladi alalim chepta chongo chimjon chongo radagayon. Ak kanyak chedap ro tari nai ron. Boy menuan kanyak long etun ejet marmer
Welak lima janono kio jal chumariko karko airwarko echala kian nai menrodagain Bayror kaman menrodagain raban cholet ailigin kinganani ledo kan lam wa ledo kan lam wa boy ngai siap kamani menrodagain ejamin parkatar nena chang chilelo bungunin regresini mata ko jakengan wan mai ngena chang chilelo bungunin eo chang lelang meuran ngan Jesus ko be jakengan wan mai ina lelang ngan referent kijemelang Samuel lelak yelang kapu bungani roj lelak yelang kapu bungani roj ina referent kijemelang wan mata lelak yelang nabar yelang wudej ai bojo jem mustak rajingan kingyo him ngalamyo him nganyo chijat yon trono kan worship ai bojo kachor him mandan hallelujah aja melok